zoninga ania voin hi World Environment Day ania hemi pol hian Government Middle School Bungtlang South Eco Club te chuan Bungtlang South khochunga plastic nom nok charkhomin natlanga plastic lamchi bolhlo ip somle pakhat an charkhoma eng plastic chia an charkhom te hi an school compound na bolhlo halral na hmuna an halral Government Middle School Bungtlang South ten World Environment Day puala hun an manna hian inkhom toy bu soi ni in he skula zirtir tu pusi roding liana Eco Club in charge chuan akai ruaya Headmaster Pujesi lalmoi ngora chuan thu soin plastic troi theilowin leilung ati chiat dan te le environment ati chiat dan te soin plastic bolhlo siam lo tura mi puilamin tran an lak angai thu asoya VCP pulian ko po in he hun hi man puin natlanga chuak te thingpuilum na tur atum sak ani United Nations Environment Program in a chut danin kumtinin plastic lamthil voikhat man thei chi vaibel se sangli lai siam chu thin ania chungzinga za som chau chu man non thei ania adang vaibel se som pakwatanga somni pathum te chu dila te tuya te thlai le ei tur chin na hmuna te pai ani thina chutianga duda taka paidar ani baka haral na khule ningnoi te chuan natna nasatak mihringa athlen sakbaka mithiam te chu danin greenhouse effect nasatak chu kumsang ni somthuma alo ompha dona sikle sa mu mallo na ecosystem ti che thei chi rap thlak tak chu kumsang ni somli a ombel don ni in an chut bok ani